Nama je pranulo danas da napravimo maslinjak. Ja ga napravili, ja ga zijanili. Jel nas neće bit? A gdje ti je meso? Ja ne smijem puno bacati da ne odleti ko oni. Jupka. Vidi, gledaj ga. Za maslinjak je potrebno brašno, ulje, so, voda. A gdje ti je meso? Meso će kasnije. Prvo pravimo smjesu za jufku. A nemoj mi bez mesa. Neće biti bez mesa. Hajmo praviti valja. Ovdje je 400 grama brašna, ja ću to istresti, pa ako bude viška napravit ćemo više. Baciti se neće. Tako je. Soli dodamo. Evo ovako, pogledajte. Sol. Biće dovoljno. Malo ulja. Voda mora biti topla, znači topla. Ovdje je negdje malo manje od pola litre vode. Sad moramo dodati brašno postepeno. Ovako ćemo, dodamo brašno. Sad moram se fino to rukom. Znači još se lijepi, još brašno treba. Koliko se to dugo treba tako? Pa evo dok pokupi ovo brašno ispod sebe i dok se ne prestane lijepiti za prste, to je to otprilike. Znači ukupno je negdje pola kilograma brašna, eto, potrebno za ovu priliku, znači uz negdje 400 ml do 500 ml vode i to je to. Akcija pravi, meni je akcija kad jede. To. Evo. To je to. Znači ostavit ćemo da se odmori 15 minuta. Tijesto se odmorilo, krećemo znači u drugu fazu pripreme. Evo ga, pravo dobro za maslinjaka, a i za pite. Ovo ćemo brašnom samo svijetiti to. Ja ću ga podijeliti u dva dijela, ovako otprilike jednaka. Vrlo je bitno da se tijesto odmara u nekoliko faza kako bi razvijanje jufke bilo bez problema. Ostavit ćemo opet da se odmori 10 minuta. U međuvremenu dok se tijesto odmara moramo pripremiti luk, meso, dodati biber, malo soli. Pošto luk nećemo sjeći na standardni način, stavit ćemo ga u sjecka da on se fino sjedini s mesom. Evo ga, luk je
pripremljen. Ujeda. Ljut neki. Uj, Sorta ili ne sorta. evo i kamera počela da plače. Yes. Evo mesa, 300 grama mljevenog goveđeg mesa, juneće, teleće, zavisi šta dogovorite sa trgovcima. Kaže, ljuta žena bila da ga sijala. Tako kažu. Sad ćemo da biberimo koliko volimo, a što više to bolje. Evo soli dodati. Evo ga, tijesto je odmoreno fino. Sad ćemo ga malo razviti. Svaki ovaj dio. Oklagija normalno naše osnovno sredstvo, a nekad i vaspitno sredstvo. Tako. Malo pouljiti. I fino preklopimo ga ovako. Neka se još malo odmori. Viš što se fino razvija, a? Odmorno. Pitulje. Pet minuta odmora. Evo, konačno sve je odmorno, pripremljeno za razvijanje. Dio tijesta ćemo ostaviti ovdje u tepsiju, neka čeka na red. Sad počinje filozofija. Tako. Ja ne smijem puno bacati da ne odleti ko oni jupka. Ko oni u pekarama, znaš, oni to nešto bacaju, ja to ne smijem. Pa ćemo oprezno. Fino se rasteže, ne puca. Što se dobro odmorilo. Lijepo se odmorilo. Sad ćemo rastezati koliko krajevi dozvoljavaju. Vidiš koliko ima tijesta na kraju. To sve treba rastegnuti. Pažljivo.
Ako slučajno negdje ostane deblji kraj na ivici, to držimo nožem, pa nije strašno, opet ćemo ga malo odvojiti. To nam ne treba. Za maslinjak režemo ovako, razvijenu jufku. Na redu je fil. Dijelit ćemo ga u 2 dijela. Odmah na ovo dno stavljamo malo. Ovaj dio ćemo ovako prebacimo. Opet raširimo koliko može. Što više, to bolje. Malo ćemo ulja na ruku. Možete ovako, a možete s kaške ili ja ću sa ruke. Meni nije problem. Jer ne treba puno. Prebacimo ovaj dio suprotni. Malo ulja. Malo mesa ponovo. Evo, razvijamo i drugu jufku. Isti postupak kao sa prvom. Pa ćemo dodati finu tepsiju i ovaj drugi dio. Rastegnuti slobodno, nećemo ništa biti, malo ovako formirati ivice, podvući ispod i opet malo ulja. Dakle, ćemo odrediti 40 minuta, možda manje, na kraju ćemo reći koliko je trebalo. Zaljev za maslinjak je voda, ulje, začini i sol. Da vidimo šta smo uradili. Prošlo je 40 minuta. Evo ga, maslinjak nije izgorio. Moji ljudi, da ste vi sad ovdje. Idemo sad zaliti. Tako. Evo ga, maslinjak spreman za rezanje. Znaš šta mi sad pada na pamet? Da je sad hladnog graha od juče. Jučešnji graha, vruć maslinjak, lijepo živ se čovjek ne umače. Eto, dragi naši prijatelji, maslinjak je gotov, spreman za degustaciju. Odmah ćemo krenuti. Naravno, vi meni morate vjerovati da je to sve dobro. Naravno, fantastično. Života mi, evo ovako,
Gledaj, sad ga ovako sad malo, gledaj, očepiš ga malo, vidi ovako fino. Majke mi, ovo je... Vidi, gledaj ga. Gledaj ti ljepotije. Idemo mi da jedemo. ovo odradimo. Vama hvala što ste bili s nama. Do sljedeće prilike, živjeli.